Fotografia e përbashkët e kandidatit për kryetar nga radhat e VMRO DPMNE-s, Sotir Lukrovski, me doktoren Maja Mojsoska, e cila ishte kandidate e LSDM-s për Karposhin, ngriti pyetje në publik nëse ekziston ndonjë bashkëpunim në këtë komunë midis dy rivalëve të ashpër, LSDM dhe VMRO DPMNE. Kreu i DPMNE-s, Kristian Mickoski, nuk dha përgjigje konkrete për pyetjen nëse LSDM e mbështet Stevçak Imovskin. Може би вистинското прашање за претседателот на СДСМ е дали тој поддржува лице кое што е на црната листа за сторен криминал кај нашиот стратешки партнер и дали поддржува лице кое што е осудено во прв степен поради сторен криминал. Може би тоа е вистинското прашање. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në lidhje me këto foto hodhi po çdo mundësi për bashkëpunim apo për ndonjë marrëveshje të fshehtë me VMRO DPMNE-n. Ai gjithashtu sot akuzoi se qeveria gjatë gjithë fushatës zgjedhore ushtron presion mbi kandidatët e tyre, veçanërisht në 17 komunat ku ata kanë kandidat për kryetar. И за време на периодот пред првиот круг и во овие изминати 2 недели, сведоци сме на континуирани притисоци врз нашите кандидати, членовите на тимовите, на штабовите, од страна на полицијата, од единиците за брзо распределување, понатаму од службите за социјална работа, притисок кон граѓаните, од единиците на управата за јавни приходи. Mickoski hodhi poshtë akuza dhe tha se këto janë zgjedhjet më demokratike të mbajtura deri më tani. Nëse do të kishin pasur probleme të tilla, i ftoi ta kontaktojnë në telefon. Граѓаните се сведоци дека такво нешто не само што не постои, туку тоа е и надворот од мојата лична филозофија и доколку еве било каков имаат индикатор дека тоа се случува, мојот телефон го знаат, слободно може да ми се јават, да пријават, да провериме дали е тоа така, но јас најодговорно тврдам дека не само што нема, туку ќе повторам, овие локални избори се избори во кои што навистина македонските граѓани, но и владата покажа едно ниво на зрелост. Në lidhje me mbështetjen në raundin e dytë, Mickoski tha se ajo do të jetë ndërsjell me partnerët e tyre të koalicionit. Filipçe tha se ma askën nuk ka marrëveshje formale dhe se vendimin se kujt japin votën antarët dhe simpatizantët e tyre e lënë në dorën e votuesve. Në ditën e fundit të fushatës, mesazhe për Collën dhe kandidati i DPMNE-s për qytetin e Shkupit Orce Gjorgjevski, si dhe ai Znamit për komunën qendër Miroslav Labudović.